Beredar sebuah rekaman dengan narasi bom rakitan Rusia menghantam posisi pasukan Ukraina. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu 30 November 2022. Dalam narasi unggahan disebutkan pembom tak berawak rakitan Rusia memburu infanteri angkatan bersenjata Ukraina di Pavlovka di Ukledar. Bom tampak menyambar pasukan Ukraina yang berada di sekitar bentengnya. Korban segera dievakuasi rekannya, namun hingga saat ini tidak diketahui kondisi terkini pasukan Ukraina tersebut. Dan untuk diketahui, perang yang terjadi di antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga Rabu 30 November 2022 telah berlangsung selama 280 hari. Управления противника в районах населенных пунктов Петропавловка, Берестовое Харьковской области, Доброволье, Терны, Торская, Верхнекаменская, Андреевка, Водяное, Новоселка Донецкой Народной Республики, Никольская, Херсонская область, а также 62 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной техники в 148 районах. В районе населенного пункта Макеевка Луганской Народной Республики уничтожен украинский зенитно-ракетный комплекс «Оса». В районах населенных пунктов Червоная Деброва, Растереченская, Голикова, Площанка, Шитловка Луганской Народной Республики, Рыбинская и Максимовка Донецкой Народной Республики. В районе населенных пунктов Шитловка Луганской Народной Республики, Солидар, Волноваха Донецкой Народной Республики, Скадовск и Чаплинка Херсонской области. Кроме того, перехвачены 2 противоавиационные ракеты «Харм» в районе населенных пунктов Новая Каховка Херсонской области.